आमकां एप्लिकेशन येयलेलें फ्रॉम एन एप्लिकंट saying that he requires Sakay Municipal Ground for organizing opinion poll day celebration. So for this purpose आमी permission issue केलेली on 9th. Okay, it was a conditional permission which we had issued. तिथे आमी कंडिशन घातले की डेप्युटी कलेक्टराचे परमिशन घेतलो और and traffic सेलाचा before commencement of the event. Also there was a condition stipulated in that NOC saying that if there is any objection then the conditional NOC will be revoked. पळय मंडे जो आहा मंडे साखळी बाजार जो जाता तुकाय खबर आसतलो हांगा साखळे ग्राउंड जो आहा आनी साखळे मार्केट जो आहा इट्स एडजॉयनिंग इट्स विदीन द पेरिफेरी ऑफ द म्युनिसिपल ग्राउंड सो खूब कमोशन जाता एक्चुअली ट्रॅफिक कंजेशन खूब जाता चेअरपर्सनाकूय खबर आहा तो ही इज बीन ऑल्सो प्लेइंग अ व्हेरी एक्टीव रोल टू रिड्यूस दॅट कमोशन एंड ट्रॅफिक कंजेशन लोकांकूय खूब त्रास जाता लोकां कडल्यान सुद्दां आमकां खूब कंप्लेनी येता की एंट्री एक्झिट पॉयंट्स जी आहा पळय हेजी मार्केटाक वचपाची आनी येवपाची ती क्लोज जाता खऱ्यांनीच क्लोज जाता आनी purely because of this reason even the organizers who are organizing this event they would be having a really tough time to manage the traffic and to get parking near the around the periphery of the municipal ground. So because of this very reason we had revoked that conditional NOC which we had issued. If they are organizing the event on any other day there is no problem whatsoever. Monday सोडून आनी खंयचो दीस जर येता I think it's just a coincidence that opinion poll day and the Monday market दोन्ही एका दिसा जाल्लेले आहा. But that's what I told my dealing hand also that to tell the applicant whoever had applied for the ground permission that apart from Monday आणि खंयचो दीस जर ते दवरता हो प्रोग्राम we are fine with it. There is no issue. तुमकां कोणी एप्लिकेशन बी केल्ले की प्रॉब्लेम बी जातलो म्हणून मार्केटात साखळी व्यापारी संघटना मार्केटाची एक साखळी व्यापारी संघटना तेंचे कडल्यान आमकां एक रिटर्न कंप्लेन येयलेली आसा अँड दे हॅड अप्रोच्ड अस ऑल्सो दॅट तेंच्यांनी तेच म्हटलेलो तेंच्यांनी तोच इश्यू रेज केल्लो की मंडे मार्केट असलेल्या कारणान इट वूड क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द लोकल वेंडर्स एज वेल एज द पब्लीक सो विच इज अ जेन्युइन कन्सर्न आय फील बिकॉज सगळ्यांक खबर आहा साखळे मार्केट आनी साखळे ग्राउंड जो आहा दे आर बोथ एडजॉयनिंग आनी थंयची जी पार्किंग स्पेसीस आहा ग्राउंडा कडली दॅट इज ऑक्युपायड बाय द कस्टमर्स हू कम टू द मार्केट सो being such a massive rally or event I think it would create a lot of commotion and purely because of this reason